Ovo je trening za noge i trbuh koji je vođen od početka do kraja. Možete ga izvoditi kod kuće bez ikakve opreme. Trening se sastoji od 5 dijelova. U svakom dijelu imamo 2 vježbe. Prva je za noge, druga za trbuh. Izvodimo 4 serije, zatim prelazimo na sljedeći dio. U prvom dijelu radimo 30 sekundi čučnjeve, 15 sekundi pauza, 20 sekundi udaraca nogama, 15 sekundi pauza i to ponovimo 4 puta. Kad smo ponovili 4 puta, slijedi malo duža pauza koja traje 1 minutu i prelazimo na drugi dio.
drugom dijelu radimo 30 sekundi iskoraka naprijed, 15 sekundi pauze pa 30 sekundi podizanja nogu. Tu pogađamo donji dio trbuha, nakon toga 15 sekundi pauze i opet radimo 4 serije, nakon čega slijedi minutu pauze, a zatim prelazimo na treći dio.
U trećem dijelu vježba za noge je malo zahtjevnija, zato i radimo 20 sekundi, a to je pulsirajući čučanj, 15 sekundi pauze, zatim 20 sekundi škare koje su također zahtjevnije i 20 sekundi će biti sasvim dovoljno. 15 sekundi pauze. Nakon 4 serije pauza je minutu i 15.
U četvrtom dijelu za noge radimo iskorake nazad, 15 sekundi pauze pa 25 sekundi vježba za trbuh, podizanje kukova. 15 sekundi pauze i nakon 4 serije minutu i pol pauza.
U zadnjem dijelu ćemo raditi marince 30 sekundi. Koliko ćete ih izvesti ovisi o vašoj trenutnoj spremnosti, ali nastojte što više. Zatim ide 15 sekundi pauze pa 20 sekundi plenka. Nakon 20 sekundi pauze to ponavljamo. Kada ponovimo 4 puta, ovaj trening smo završili.